Akpele ikemele komple Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo le dabela Johnson kede yesi be Ewenyadzɔdzɔwo va kamiesi ikema akwe atare yavanlanchi nemi nyenko enye nate agbeyo me Peter. Nyadzɔdzɔ de yesi be povito wa me aton adogo pagbe le peki kenele amuga nutomoto abufoku wana ope akpachi. Kijechu de jesi bele Ghana du koma mi kede COVID-19 pe dole pe article million bla evo andre omuti hana do le Ghana du ko me kala akpabubu ha gbedasi do na do pe ikene le topo bledenya oji pombe wa guglo ega homa ikenye gbetaga US dollar akpewe andre alafa eton bla sheke vo andre chocho na Ghana du ko kotu opo afore de hana gbeta mososo wana ope akpaji le ikema omu wa konta ne ega homa ma onye kwenye nate agbeyo me Peter Jaro ye atras ne modang doga tantina mle egbe ya jope akpaji akpele ikemire kan kula Ewenyigba TV kana mi agara nya jome ne mi enmakan afoku jinware do mo le peki mododo ikene le amuga nutome ikena be novi aton adobo pagba ike povito podo wala wa me efe wole novi e odome ko na mi se gombe be povito podo wala ye wo adku le ikeme wo aina de peki povito podo pe le ikeme o deje sinovi o be General Constable Richard Jaji papula Pelon ikanye abukula ikene General Lance Corporal Evans Kwashi yeko dogo akupata le pejuna penga kawe atongba vai le peki mododoji yeko de kobrobe le kama wodo pokwasi yekana etere asikuma junction muti le kwasera ngeke vai jia ye afoku ye wodo amoda ka na misa gombe afoku adomoda le abuwa me eve yekana wodo go yekana be ovalo moto ye le malu moto yekazan povito yo le make jesidanu yekana abuya jia enye GJ 729-12 yika passage alo abudola mo we andrem o no abuya ma hafi abuya ba kpo afoku yika abuya acho egen yika wo ina re passa kala yika mo o dogo ba kle absonic moto yika nye desidenu yika na le ejinya M-22VR4 yenye povito pato la forade wana pe akwaji ko na misa ko be le yika me ovado asikuma peki mododo yika na le asikuma Perry mododo ganji yika ona misa ko abuya ababu 40 ye wo yikana be abufoku ye wodo amuda kala wana ye ma kopito na njochobe no bi okata ne oko abiveve yika wodaje se hukula ebe enya kwami apusa yika ko blava vo atoa woche ko ide package dudu do pe mahana egoda talent press be kopito wa ne wakpele akoide opodo opoka kle anu komokuku wana wo kana mi achole apamene mi kemia na la mesenyo pa akwaji ne mia COVID-19 dole party kay kenya million bla evo ene akpala fa ene kla we eton ala fa ene o we bado Ghana to come 27,413,400 onye COVID-19 party kay ka o bado Ghana to come ko na mi se come be million we eve aton akpala la fa asheke bla andre onye AstraZeneca tike yike we be Johnson & Johnson enye million eni akpala fa andre bla eni vo eni alafa eni bla ato yekenya 8,788,850 onya Johnson & Johnson tika yukono bado kala modina base pa akpajia million de ka akpalafa bla vo sheke alafa den kule bla veke 1,229,620 pa kule pibasa patika yekenya hleme million aton akpalafa aton bla adefo andre alafa sheke bla bla de 5,367,960 yenye atike kene pivasa atike ko bado Ghana to come kala speaking vivase pa akpajia akpebla for the kene 21,000 kala do ya pa akpajia ona misa ko mebe COVID-19 patika yike na wotin do no viola Ghana to come yikanye akpe million we de kalafa taflache million we de ke akbalafa eni bla eton fo aton alafa eton bla aton fo asike 11,835,359 ye ka fiebe no bi okata no do COVID-19 partika ye la akpagbanto pakple la akpagbanto pakpadia ye million eni akbalafa eton bla fo aton la fa andre bla sheke for de ke kenya 8,325,791 le Ghana to come kana bi ka do COVID-19
party akpabanto akpabla akpavelia owenye million ene akpalafa ene bla enyivo adalafa otombla adenfo ene yenya 4,486,364 wele fully vaccinated le Ghana to koma yika webe akpabla adenfo andralafa de kakpli ene yenya 67,104 wele booster COVID-19 party akpabanto do kona misa goma be atika yikano le Ghana to koma hana do vivia yika AstraZeneca yikanya million de ka ple ejivo ka le Johnson a million aton pa ple ejivo ka le Pfizer pa kwadia million de ka ple ejivo ka Moderna vaccine pa ple sputnik via la de ka mele to koma hana do le afoda de wana pe akpa jiu kana mi achola akpamene mi kan mi anotapom ye kan mi anno akonta wo mo ne Ghana duko le mi panya ajo pa akpaji nje jode je sibe Ministry of Fisheries and Agriculture we amara yika wo chonya de wonti kocho Public Account Committee ye kan na la satakem alu park do pa yika kwana bobe akonta mototo de to anya no yika eva le Ghana duko me bi opa nkumato jido pa gazaza dodo pa wona me ko na mi sa go me be aga homa yikanya Ghana aga homa yikanya gbataga $, akbawe andre alafa tombla seke for andre $, $17,397 yenye agayi kana abu ito jirido pa for da wana ma yiko chokosra eve ne jido pa be waguglo agama kata acho akwada jirido pa gabutu me ka jido pa yikanya ele topo glada nyaji popo ngono la yikanya hawa kumsi aya mara yikade ko blobe yo pantete awe be yo ahoga ko chopo moto ne apato yikane bu bagbe ko to pa moto zo wana ko ide gbata ju ko me la yikame auditor general report le pa ko be glowe enia wo adeje sinembe aga umema yenye le bubum le Ghana butume ko kuro pa for de wona ti kana choba Ghana ga pakpa dia yenye Ghana ga sidi akbala fa de kabla niveau atom ala fa aden plebla aden le Ghana du comme le 2018 ka fiebe wo mobu akonta ne ega hume mao kaya panu kwala gay mo rega mi acha banya jole pe Ewenyigba TV jogon pomo wona ja ko sedo yenye ekenya nkonye nate agoyo me Peter Steve na me ka tro asreja jonja fi udo gole te pe kana wora ka plemi le ka jaro ye onyamo dan dokata nam ka de si be lucilis ebe English na de pe ka adam goni ma bina ma jole mi gbokra ma atota nya o me nemi no bi aton ado ika ko bi to wa me evele o ma obo pa agbele afokore ikene dumuda le peki ikene le amuga nutuo me ka Ghana duko ekere COVID-19 party ka million bla evvo andre papul ejivo song ti hana do ne du come view kle akukwa COVID-19 fe edolele le Ghana duko me ka do pa ikene le topo glede nya jipom le Ghana duko ma enya kuko no ba waguglo ga homo ikene USA gbeta duko dollar we akpawe andre ala pa eton bla seke vo andre ikene $17,397 akoko na Ghana duko